Zovem se Marija, glumica sam. Od malena se bavim s glumom, od 2. razreda osnovne škole gdje sam bila uključena u neke predstave i tako dalje i bio je nekakav prirodan tijek događaja da upišem akademiju. Eto, nakon toga u Osijeku. Dečki koji me okružuju, koji su u mom životu vole sport, vole prirodu. Sa dečkom sam obišla cijelu Baranju na biciklu, pa smo iz Zagreba išli s biciklima do mora. Kad sam primila poziv za sudjelovanje u filmu o ženskom nogometu, bila sam jako iznenađena i uzbuđena. Nisam znala da je to poprilično težak sport, ali je baš bio izazov. Bilo je tu nekih prepreka, da se tijelo prilagodi, da se neki mišići razviju. To vrijeme prilagodbe je bilo da se tijelo nekako privikne, da skuži loptu, da skuži da je to sve u nogama i onda je kasnije sve zapravo postao gušt. Da su djevojke muškobanjaste, da su pune testosterona, da su kočijaši, da su neženstvene, eto, to je to. To mi se ne sviđa jer sam ih upoznala i stvarno su različite i predivne su cure.